Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Mana huyaypaqta imashina huyana. Kanta huya gentikunata huyanaka hawasami. Chasnakaqpipis wakin punllakunapika huyanaka mana hawasachu. Tawka kutin chukrichishkapis, llakichishkapis kashkamanta. Chay hawachu mayhin llakichiktaka huyanakani, kutin chasnakaqpika imashina. Primera de Juan 3:14 nin, ñukanchik wawkikunata huyaq kashpallami, wañushka kashkamanta wiñi kawsayman chimbashkataka yachanchik. Pipis paypa wawkita mana huyaqka, wañushkallataqmi katin. Mayhanpis paypa wawkita phiñaqka, wañuchik runallataqmi. Mayhanpis wañuchikka, wiñi kawsayta mana charishkata yachankichikmi. Primera de Juan 3:14-15 pika, Apóstol Juan, Jesuspa huchullapi kajkuna puramanta alliti risishkami, paqta nin. Mayhanta phiñashpaka, ñukanchik shunqupimi wañuchikkuna kanaman tigranchik. Diosmi munan, huyanapaq sinchi kajkunatapis huyachun. Shuktaqkunata ñukanchiklla huyay tukunaka asakamasami. Wakinllapimi, kay shukkunamanta ñuka imashina yuyashka hawapi, shinallataq paykuna imashina ñukanchikwan kashkata rikushpa huyanchik. Chasnakaqpipis, Diospaq ayudawanka, shuktaqkunataqa huyay tukunchikmi, Jesus huyachun munashka shinataq, tukuykunatapis, tukuy horaspis. Kashkataq huyayta rikuchi tukunchikmi, chaytataq ñukanchikpis chaskishkamanta. Jesusmi paypaq kawsayta kurka ñukanchikmanta, payta manaraq riqsikpipis. Mana huyaypaq kaqkunatapis, huyana munayta charichunmi, Apóstol Juanka ñukanchiktaka kayakun. Kaymi nishanikun, Jesusta katina kashka. Primera de Juan 3:14 pi ari nin, mashnata shuktaqkunata kuyankapaq, ñukanchik shunquta paskashkatami, shuk astawan allitik apanakuyta Dioswan charishun. Tayta Dios mandashkakunata kasuqka, Dioswanmi kawsan, Diospis paywanmi kawsan. Kanpaq kawsaypi mayhankuna tiyanchu, paykunata huyanapaqqa, astawan ayudata ministinkichu, allimi kashkatataq, imata mana pakashpa rimana, shinallataq shuktaqkunata huyankapaq, Diospaq ayudata mañana. Paymi tukuykunaman, hatunta huyay tukunataka kushka, kutin paypaq fuerzawanka, tukuy harkakunata mishay tukunchikmi. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.